Karena mayang kadang-kadang no kayo hangin hango. Kali na. Microphone ungkat yun. Hello. Oh, yang na loy hangay di mam ginahan ko. Di mga tuwa. Microphone na piyo. Hello. Ay iming babong ay junam ong binang tobi ay babong imabamanda kanigumta hay jahuge ngasaway babong na hayiba matanda yamong siba yamna taningba miyamna suyamna pamda wahema haizagi nasagi thamoi dasu mitagi pi tagi basu ay khangja hobde haibadi la ibala haugi bala mayam sida sigiba isa isu amadi khulnga ba adagi security kayama sigre sigibagi mayam gi wala tuda khulnga ba do adu do babong na lumum tama du mani jaga khudi mata tangi bado madu macha mayam mama mayu ge khoi kya na pa pam jade madu matandi babung na musi bidona macha mayam ju ge amtani babung ghar tanga piu babung ki voti BJP ki voti babung na BJP na khong da banate manipur da lairi ba khunna ko de gi hawra mama kaya na na si yum thong gi tum na sa na thak na babung ki da mata lairi hai ba se tawi ga du babung na ko khong da na te raja ko na ko khong da bani aduna babung ki da mata akhoi kunna bak lairi BJP ki da mata lairi bol lai ba du di raja na khoman ka do ni babung na khoman loi ai gi wakhan da aduna lai jai aduga ani sobada babung ai hadasagi thanjagi ba ko babung na ko matam da kumbi bazagi bazar ba se yam se yam phajadre nong ju yura bani babung na phajada bagi matai da nong ju yuri bani sara toilet bathroom me til aga balai je kumbi bazar ado akhoi adu babung na ju ni tawbiro ado ai isama ki kansa badina chate ithai kuno INCC ward number 2 gi akhoi phin je sana roi mayam lai jai babung tawada bu matik sada hai ta mai nu lai ta bagi akhoi nungdang da para thala da ana nei sanai adu matang ga babung na akhoi mai jun ta ga habi bado adu pam jai babung na matau khodi makta babung gi na makta lai ri maya buna ma su lai ri kasa su lai ri adu ga babung na ye am chang sang jan bi chare lo sun jan Nang se ai sai bidadi yaw ba male. Yango ai ka no mai ka hojiki kunna question se ai akhoi ki thawai ni yam nosi ima isa sing awana tara tanda ngakpune alo ai ka no ka ai ke ko tabio o se ai ki se tawo no ma konsen ne de aro kunna question do धीरे का फारा इधर सुनने लगी बता फारा कोई कारण तान देने को कारण बता रहे थे पहले रोए इन्हें कर लूँगा मैं कारण तो तान देने आता है रो आई गेमिंग आरके बबिता ngasing ma lan sigi ahan ba horok phamoi kiba torbung mangla da gine se ai ngasi de to ki matik thamoi sida nuai ba phaujai maram de ai khoi gi honorable CM na kumbi kendra kar matau karam na lairi aduga mafam sida lairi ba parja sing na kari pa me hai ba thengna na hungbi ba lak ba gi damakta ai ahan loi na ikai khumna ba sa baga loi na thaga chari thoidok hendong na hainingai leijade maram de me gi tang ahom da horakhi ba lan si ai khoi gi sar na swai bi khare ai khoi na kana ma ta da horu ba na te aduna asi makhoi mi phatta singduna aikhoi gi yum kai punamak mai thadok piduna aikhoi na si refugee ama gunna leizari bani aduga relief camp da lai riba mi pum khudin makki wahang na aikhoi kaidongai yum da hangjan ga dori bano lan kaidongai loisin biga dage wahang sigi pau khumdi aikhoi na sar gi na ibi khibagi matungina manipur da lai riba mi pum khudin mak kana matana wahang sigi pau khumpi bangam loi maram di lan se khoi na horu banate ai khoi na changsalage mi ha lu banate ai khoi na makhoi da chak lo hai na ta lu banate makhoi na horak pani hauze su makhoi na khoi gi mi dai tek to baletri mafam khuding makta irang adumak thu alli wahang sigi pau khumdi yam na lugani kanamata na kumbanga moi hai base ai khoi isa mak na su khangjai ai khoi khang khini megi tang ahum 2023 tagi ngasi phawba relief camp da wa ba nuai
kaya makhangduna lakli rilip kem gi awan nungai di khoi kanam ta su paudam zaroi miyam na su hen na khangbiram gani maram di irai pa kini iram dam gini tungi miron gi damak tani ai khoi sara na ma ta sara ga su ai khoi khang khini maram di somna ribalala se ngam khai gini atam na mai tai hai be phurup sida mapalam dagi lakba narco terrorist singna ai khoi gi lammun ma bagi damak ta hora khibalani ai khoi ium da sung soi de na hanjan khini ai khoi gi lamdam nga lukhini matham matam nai khoi matam khara relief camp da awan nungai khangbadi khangminasi aduga matang sida aina nasigi lainga ki pukning sing sinjari bana ai khoi relief camp da sari thagli hingli adugo ai khoi gi ium haiba ma leitabana senthok lambi leitabana ai khoi khara di wai sing maruai na lairik lai su tambada kitang khudong sa de sa thok sa sil lawadi government school da tamhan banatana private school sing da thawa ngamdaba aduga ai khoi gi tongan da ka ma leitabana maram oiduna lairik lai su pabagi khudong sa ba leitaba masina maram oiraga ai khoi gi tungi ma hairoi sing da kayamu yam solak ka da ge haibagi adugumba asauba mi paiba mai khoi gi thamoi da pauzaba ibema ai ke no mai ke jiki private school gido private school da government school da tambagi na free ni private school gida tambagi na thama mamda dishin ohum piraga private school da taman mani madu communication gap lai rangoni loi gi angang kaya no kari no da detail do be ma ke no da honorable MLA da pbro number 2 idp akhoi relief camp da lai bi ba awana khangbi ba isa sing isan sing se sing de ke no maharam ge athuba matam da akhoi gi relief camp sing da akhoi gi lairik papam tongan ba room amamam ya thuba matam da mai ni ke de tro kana no gi lairik papam sara agani yam thuna madoi thuna sara agani madu mai deputy commissioner su yorong wani no topsun bio relief ki camp sing gi da mai ki facility pio solar lamp ki aduga at least mi tarakun satra tarakun phammaga lairik pajaba yaba sokri table thabira kana madugi sangama thuna sana na bang tabu pakas aduga sa daina ke dom tang haizening ba mana khoi gi IDP family sing da lising kun manga khara dipi ba haw raga ai khoi gi wal hauring ba sing je athu ba matam da pibiyo yes maram de kai gi no haraga ai ga thangna ri ba du phangaga atu pa mana phangda ba sin waite sima adu phangda ba sin no please list lo pibiro MLA da ko listing lo pibiro phangda ba sin list di akhoi gi DC da so kaya ra thangna thaga phangda ba sing do ay am loi thaga pura bani yare DC yorong mani ko adu ongta na no tok sule kun manga phangda ba sin ko ayo ai gi min na oje mai dai isa bang na bat gi ne akhoi sa da jin gi se ai khoi ba ho ki ba 2023 gi khoi sarkar na lo pan ba sit ba sing do ri ta pesan ti gi na ba do akhoi na ba tang jing gi oina ta besing si pha ba sang han na thamne o ni thre di sang gre aya man sang gri masim matang 2023 gi se tha do ya ga di ai sa da ba sit tang pa bi ni sing jari aduga akhoi gi na pat ki no mi kya mo napat ki sembi musik sama ga hum phangdo wale aduga sai mama jo habi khre noira pata do sana so kai pata ta bi khibene koi chenjera ga adu thakal ko ayan de ayu do timing sida tang thu na do da khanja sai samri sangwa pata phangdo le ram do pi do thakal le amayam kangan noi mani da noina kaya wana le ram ge do matama khoi na pa se sai yang khai gi mathak tai koi se samana sai yang khai kai sore na pa da pokso bane matama da pata ta da le pani adubu ai khoi wan si ko ne khoi club tara ka kun sum thar musal laga group lai aduna khoi sa go na bai timing ma phangja ba aruda sa dai koi na wakat sa badigi sa na na pati pata ta bagi do thu na ta or haina husam bu di si do oda to khiba ga ai khoi se ja baga yam thu na khoi matama da khoi director so yam thoyan hore bi raga khoi pata se athu madam ta han bi ki masigi da makta khoi honorable CM goi kai ai ga sai tagi na pati bahut sinjaraga meya mamang ni kai khon bosari adu noi revenue so keno so fee su yam thian gi de ko ai bo premium su pa mo do thian gi ko sir adu hai ni me phangal aduga ai khoi gi mayam sina ko ji kem sarkar gi tibem tok pa khoi gi pata bai premium se
point da yam ne do khoi na pat ki di khoi honorable CM na thada khoi ki DC do to bi ka yam lai ra khun ne har ga khoi su de ki lupa mom ta thi ra ga lupa ma ba di kanu da ni ko khoi la ma da sasan do ba lenga ba governance do ba se later line ba su ma praja sindu ki tabu ko gudu bani ne adu report biram da na to da pitho ka ya ne adu sa ba tang ga khoi ki hausai jumang hai khoi ki IDP sing ye khoi 25000 ti ki hai matang e do akhoi na ba ta jama ta phang dri ba masi bo ba si ma ta mai khoi tang tha do pe ga di khoi ki ta wa na kitang ma ting wa ga da hai ja ba sa da Vikram DC sahib tabi da kilo sen jai hai mo to teno review to ko hai bro yara bro moirang ko su moyang mai le pare ko adu dia ai tu ai ke nong ka ai je nong ko wa ga nu ko ai ro sir ai gi iming thare ba bekanati torbung bangla da gi ne ai have relief camp to lejari ko bi le so bala salkai relief camp to lejai relief camp to le pada sahi ani muk le pasida ai gi silnau sing maru pang siga ai gi yum saro na gi yum pafam to sang ba yadri gai phawbada ai nango da ikhol aba pirage nangi yum do ai gi yum pham sida saro haida ai ngo da pata ka ko na sida pire ai gi yum si tanai oina inau na piri be yum pham sida yung sabagi ayaba laibira di siyang sa dagi bako mabuta nga dyan. Ito siya do yung gano'n nga na sinong kanan di wala na. Ako siya do yung gano'n. Honorable Babung ki mapamda ay wam kathandrege ay loitong bom surchan sing torbung bangla dagi ni auje Laisoi Relief Camp Regional Sport Complex Laisoi de Laijabani aina papong da thamjani badi aikoi torbung bangla sai dagi akoi lanjel lai ba churchar bu dagi su lai adudai da ngasai gi aikoi gi hana laijengai da gari macha gi loan longba adagi gari du ju huran kare mai cha kep su yawre madu huji aikoi na lauri ba bank duna aikoi huji paisa thiyo na aikoi kan na phone tawre aduna aikoi problem ama hoire masi dai da सरकार की सहायता की पाबंग की सहायता की नियम संगठन भी हो आओ नंगी गाड़ी मई था दिपा बैंक लोन तो कुछ दो अदुगी डिग्री न सम तो बिरकने ऑनरेबल एमएलए दस ने बिरो अदुगी डीसी ने के ने तोरगा आई थाना बस अदुगा पाबंग अमा तंगता अखोई की लाइसवे रिलीफ कैंप दा मी अनि सुरबनी अखोई की मसा मतुम दा सोसाइटी तोगे न तोरमदगी मयाम थेंगनबदि कल होबा अदुना अखोई की relief camp aikoi kaptaki nata lairiba relief camp singsdaida ngasagi ahal loirapsu yawi naha zu yawi sen thokpam leiraptabani na nomagi cha da yadaba churu birida orasu kwa da orasu angangi ngamuk leibu orgasu sen tholaptabani na mama mapa hoi basingsdaida macha singsina mi na chabu uraga chaning badagi paisa demand torapa mama mapa du nati paisa leijadaba masigi su khaitang pabung na miyang changchan piu haijeninge aduga loisilakpada pabung da aina thamjaning badi aikoi lairibase warju wana aikoi laiba ki damakti ni khamja ge relief camp da ado aikoi ki damakta di pabung na hoji pamusu yangchen bari makha ta na ju aikoi IDP sing gi ju tongana special package maya mama kano to dana pibiri madu ki damakta ju pabung thaga chari ado pabung na de haibi gare one family one livelihood haibado pabung ki kano de tawre ado aikoi relief camp sing di yau daba phang daba in terms of hundreds of family lady masigi damakta pabung na miyang chang bio haidana ai kong no na khuram jabaga haiji thank you oh hujiki da koi gi IDP gi mayam awala padu loan lobagi gari hogi bagi loan singda bagi awaba thengnari ba ade one family one livelihood ki tawri mayam do ai deputy commissioner ka tanaraga sidai da nominee gumba only especially for the IDP mogi KM sing na changla gai mayam gi oina mayam gi numitu nominee gumba to gumba to biro aduga IDP sing na changaga keno victim angtang thi dadi aroi moi se problem khara leiba sing se ai soina to honjage ko thank you ama katangala bokserung desa akoi gi ungamel pato
lupa lang yang kay sana sengkol ni ko namel pa to. Pabong kay nota. Kay wamu GPG 1 number 9 dai gini. Zukat se zukat hundar khuting ma numit sang mani phangan bio aduga yumsaron gi second phase tu maga athuba matam na phangan bio simtang pamung da nizari. O jok pa to iso. Hello. Jok pa to iso da panoge. Jok pa to napi poira pesa lo butok siko. Sige sana basing se. Kano Vikram. Kano SP su. No to ro kana. Sige sana basing koi IDP ki kano sing se. Relief camp sing kana. Relief camp sing da sing su kari su lo ni mo da bigo. Relief camp ya lo mo thabi. Ko. Ai mayam puna mo forum jari. Na da yekta ba sona aswai ngam pi da mayam puna mo biu ko. Thank you.